Gledam li ja to milijunaša? Gordana kaže ovako. Teško. Teško. Hoćete 32 pa da ne gubimo vrijeme. Drugi prag je bio. Evo, znao sam. Evo, isplatimo vam 32 i... Može. Prvo pitanje za 100 kuna. Ma, možete vi puno više. Što se još uvijek ne kontrolira prilikom tehničkog pregleda osobnog automobila? A. Ispravnost farova. B. Ispušni plinovi. C. Ispravnost kočnica. Ili D. Čistoća pepeljare. Pa sad, B, ispušni plinovi, moj konačni odgovor. Ne konačni odgovor, ne, nemajte to. Ne, nije. Nije, Zorane. Tehnički pregled. Da niste rekli konačni odgovor, još bi se stigli popraviti, ali ovako, nažalost, ništa. Žao mi je. Pozdravimo gospodina Zorana Jarka.